Bahlali base South Africa sinenkinga enkulu yokuthi njalo uma siphuma sizolwela iCountry yethu siliswe abanye abantu abamnyama abafana nathi. Kunjenje nje la sivinjwa amaphoyisa asikwazi kwenza lutho abantu akhona lodwe lomlungu uzubona ukuthi bafuna ukusiqhatha njalo ngosingabantu abamnyama sibukane kabi. Kugcwele bona abantu bazosilwisa kubi asikwazi ukufika lapha siyotshela iAfrica ukuthi eAfrica siyahlukumezeka because this is our country, this is our continent. Beze la bazozwa inkinga esinazo bafuna ukusivalela singabonakali kube ngathi yonke into ikahle eSouth Africa sibe sihlupheka kangaka. Sizothi no namhlanje sithi namhlanje omama laba babona bengaka begcwele la sizothi hayi egameni lethu not in our name asizukuvuma futhi nezingane zethu sazoyifundisa ukuthi izoliyalela ngoba njengoba silana nje ingoba izingane zethu siyazazi ukuthi kufanele ziyohlaqasha emva kwekete zabelungu kanti akunjalo ukuze sikuthole esikufunayo sizazogcwala imigwaqo. Bayathanda abathandi bayasivimba noma basivimbi umlayezo siyawusa lapho kufanele ukuthi ufike khona amandla. Igama lami nguZandile ngwakaneni Sibongo ngihlala khona la eThekwini eNanda. Isikhalo sami la ukuthi kushintshwe iConstitution yase South Africa nokuthi kunyuke imiholo yabantu njengoba nje isemazingeni aphansi ne-social grant bese kube ukuthi iVAT nje inganyuki njengoba bese kuvelile ukuthi ayinganyuki ke yona. Into esisicasula kakhulu ile GNU yaba khona yokuthi sithathelwe amandla sithathelwe inhlangano ezenze umbimbi. So thina njengabantu abamnyama ke sila nje sizokhala ngezinto eziningi la ezenzakalile. Cha bengekho